Mtumishi wa Mungu, nataka tushare kitu kimoja hiki hapa. Nataka ni share na wewe kitu hiki hapa. Ukiona kwamba katika maisha yako yani ndugu zako, marafiki zako, watu wako wa karibu wanaokuzunguka, ukiwaona tu hawazungumzi mambo ya maendeleo, yani hawazungumzi kuhusu maendeleo, jinsi ya kuishi, jinsi ya kuja kufanikiwa, jinsi ya kupambana kimaisha, ama maendeleo tu ya kimaisha hawazungumzi, lakini unakuta tu ndani yao wanazungumzia tu watu wengine, ni umbea. Wao kazi yao ni kuchonganisha watu wengine, wao kazi yao tu ni kuzungumza fulani hivi, maisha ya fulani hivi, fulani anaishi hivi, fulani anakula hivi, fulani anafanya hivi. Ukiona watu wa design hiyo, nataka nikwambie hiki kitu, mtumishi wa Mungu. Ukiona watu wa design hiyo, hata kama ni ndugu yako, hata kama ni wa ndugu zako, hata kama ni marafiki zako, kaa mbali sana nao. Kaa mbali sana nao. Nataka nikwambie, we kichwa yako, akili yako inatakiwa ipandikizwe mindset. Unatakiwa uwe na ufahamu mpya. Ukae na watu wenye vision ya kimaisha. Watu ambao wana vision ya kimaisha, watu ambao wanawaza kwamba kesho nataka nifanye hiki, kesho natakiwa niende kazini, natakiwa nipambane, nilete hiki, kesho natakiwa nifanye hiki, kesho ama baada ya muda fulani natakiwa nifanye hivi. Unatakiwa uishi na watu ambao wana mindset ambayo iko positive. Usikae na watu negativity. Watu negativity, jaribu sana kutoa mguu sana kwao sana. Unaona, kaa nao mbali kidogo, yani wasikuelewe kabisa. Maana ukikaa na watu ambao kazi yao ni kusemana, kazi yao ni kuongeleana tu hivi, au watu unatakiwa ukae nao mbali. Haya maisha tumeumbwa na Mungu kuja kutafuta na kuja kupambana. Tuangalie watoto wetu wa kesho tutakuja kuachia nini, watoto wetu nao wataendeleza nini. Tukiangalia wazungu wanaachiliana baraka. Unakuta baba anaachilia mtoto, maisha yanaendelea. Mtumishi wa Mungu, ndo hivyo nimetaka nikupe hiyo zawadi. Mungu akubariki.